yenum na ye ho doubting Thomas no Akuapem Poloo Rosemont Brown na wade a we ye video ese wo ware esresre nkrofo no we video ba ko ababontin a ye hwesisi ye video a wo share ne kawa na enu achikura no ode kawa no eba betu social media asemu a modwen se onware ye na muguso sere se enya aware na esini ne honkro ne ba no ene mutu atwi because abranti na mo pese mu hu be ma ko a one ne ware be man ena veil every nanimu a chese Akuapem Poloo e pre ne ho akofina no utim se Poloo na nkasa na you make kiss the bride no on twen kura o na as to say sini de because ohwe background na hu se kanea bi ewo ho sa kanea yi kanea 4K ye di twa video high quality videos but we enya ifro bi ebeka se ye di sa kanea yi twa such a video entino amanfo su se fake na nso Rosemont Brown Akuapem Poloo aside the video a o shekawa no ewo fie aba betudwa we ujidi say fake and I say original me ento nka comment box mu ase o we Ghana News TV yako concern ye di amu ahwe ya se nyame sure say ukoso ahwe say Mr. Unyan subscribe ya bomode ani me subscribe no e wase o se na me bia na ye video beto abenye bia ahwe wenye bia tie nyame sure ya kraw